салом тамошобинони азиз. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз шахсиятҳое ки аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ маъруф аст. устоди забони англисӣ устод исмоил ҳусейнзода. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. саломат бошед. ёдовар мешавем ки сабти имрӯзаи мо дар толори мебели буриев сабт гардида истодааст. шумо дар инҷо метавонед мебелҳои наву замонавиро харидорӣ карда бошед. сараввал дар бораи худатон каме маълумот медодед. салому алайкум мардуми азиз. ман исмоил ҳусейнзода ҳастам, зодаи шаҳри Панҷакен, деҳаи Шашқад ва алон дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар бахши 4 таҳсил мекунам ва дар шӯъбаи рӯзонаи араби англисӣ ки таҳсилро давом дода истодам. чӣ боис кард ки шумо рӯ овардед ба шабакаҳои иҷтимоӣ? сабаби ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ овардани мо, аввалан бисёртар мо вақте ки нав душанбе омадем, акои Беҳрӯз Ҳафизовро бисёр тамошо мекардем ва ҳамон видеоҳои он кас мекардам ва ба мардум дарс медодам. ҳамин сабаб шуд ки мо ҳам ба сомонаҳои иҷтимоӣ ё шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ биёрем. боварӣ дошта ки дар як муддати кӯтоҳ дар байни мардум ин қадар маҳбубият пайдо мекунед? вале агар инсон бовар дошта бошад ба худаш, метавонад муваффақ шавад, сарбаланд шавад ва ман хушбахт ҳастам ки сарбаланд ҳастам бо сабаби масалан ҳамроҳи хуба пеша карданам ва хурсанд ҳастам ки англисӣ меомӯзонам. ин хуб аст. шумо рӯҳафзода мешавед вақте дар зери наворҳои шумо суханҳои қабеҳ менависанд? бале гоҳе мешавад ки масалан рӯҳияи инсонро азоб медиҳад, виҷдон азоб медиҳад, чун теғ ба дили инсон мерасад сухани бад. барои ҳамин сухани бад набошад, хубӣ бошад, боз ҳам хуб аст. мо бояд пайрав бошем, яъне ки ба хубиҳо ҳамдилӣ, ҳамбастагӣ пояндагист, қатраро дарё давоми зиндагист. саломат бошанд мардуми азиз. шумо дар шабакаи иҷтимоӣ як наворе гузоштед ки дар зал машқ карда истодед ва баъд аз гузоштани ин навор фикри ҳамагӣ дар бораи шумо дигар гашт. идеяи гузоштани ин навор идеяи худтон буд ё касе маслиҳат дод? ростӣ ман шахсан худам намехостам масалан беморима мардум донад. хай ин кори дуруст нест ки ман дарман ё ман бекас ё ман бечиз гӯед ба мардум. ин кори дуруст нест. хай ба хотире ки дар ҳамон зал машқ мекардам, акои умед хоҳиш карданд ки хай ҳамин ҷо ба машқ мекунӣ, як бор видео кун, шояд назари мардум иваз шавад дар бораи ту. хай ин назари акои умеда мо қабул кардем ва видеои омода кардем, дар сайт гузоштем ва ҳама шахсиятҳои бароманди кишвар ҳама дар зери он видео суханҳои хуб навиштанд ва ман хелеҳо хурсанд ҳастам. мардуми оддӣ ҳам хелеҳо суханҳои хуб навиштанд баъд аз дидани ҳамин видеое ки ман ошкор шуд маъюбии ман. хай мо хурсанд ҳастем. бемориятон модарзодӣ аст? бале бемориам ин модарзодист. аз ягон гузаштаи шумо масалан ягон хештабори шумо ҳамин гуна ҳаст ё танҳо дар оилатон шумо ҳастед? гузаштаҳои мо ҳама сиҳат саломат ҳастанд ва амакҳои азизам фарзандҳошон ҳама хуб ҳастанд. танҳо дар як авлоди бузург танҳо мо ҳамин хел ҳастем ва инам як хушбахтист барои мо масалан зеғ нестем. ният доред ки ба ягон кишвари хориҷӣ рафта табобат кунед? не, ростӣ нияти ба кишвари хориҷӣ рафта табобат кардан надорам. то он замоне ки хеле ҷон дорем, қувват дорем, кӯшиш мекунем каме ҳам бошад ба миллат хизмат кунем. ин гуна ният надорам. ростӣ духтурон чӣ мегӯянд дар бораи вазъи саломатиён? табобатшаванда аст ё на? духтурҳо мегӯянд вазъи саломатии шумо табобат нашаванда аст. баъзеҳо гуфтанд агар шумо масалан ба амрико равед ё ба куҷое равед, дарди шумо хай мекунанд, мегӯяд табобат шояд мекунанду, лекин сиҳат шудан кори осон нест. барои ҳамин такя ба худованд аст. дишаб золушка дар сторизи худ хабар дод ки бо шумо ҳамкориро оғоз кардааст. мехостем дар бораи ин ҳамкорӣ каме гап мезадед. мо дирӯз рӯзи якшанбе дар хона будем. акои далер занг заданд. акои далерро ҳама мардум мешиносанд. гуфтанд ки мо шуморо ба киностудияи Тоҷи Сомон даъват мекунем. дар он ҷо як кино ҳаст, шумо бояд дар он ҷо иштирок кунед. ва ман сухани акои азиза рад карда натавонистам. розӣ шудам ва соати 11 ба кинотеатри Тоҷи Сомон ҳозир шудам ва бо устод Холмурод Сиддиқ, бо муаллимаи азиз
اپای گلبیبی ما واخوردیم و من خرسند هستم که به سبب همین کینو با همین شخصیت‌های برامند کشور که طبع مردم را باریده میکنن واخوردم و همونجا اپای زالوشکا هم که آمدن همچون رولبازی همون فیلم خیلی بعد خواهش کردن که یک تامی ویدیو کنیم به خاطری که خیلی چی باشد هم مشهور، یعنی که شاید گفتن پادپیچکای من به شما میگذرد آبونچه های من و این سبب خیلی کردیم. راستی حالا نقشه همکاری با اون کس نداریم. راستی بخاطر درباره همکاری که گفته درباره فیلم، چگونه فیلم است، چگونه نقش است که می حرف نقش من همچون معلم انگلیسی در رفتی سالهای 1998 97 و امروز کمی هم باشد پیشه صنعتکارها اهل فرهنگ بسیارتر به همین چیز نگرانده شده است و از این چیز همه مردم خبر دارند. این فیلم کی ثبت میگردد؟ درباره این حرف زدند؟ این فیلم ثبت شد و شاید روزهای نزدیک میبراید و همگان این فیلم مثلا تماشا میکنن و لذت میبرن. تا به امروز با جز زالوشکا یگان نفر بلاگری مشهور دیگر برای همکاری به شما زنگ زد؟ اکوی عزیزی ما معلم شیرزاد و ما زنگ زدن، ما رفتیم با اون که صحبت کردیم و اون کتابشون که 101 کوات و 1001 کلمه ضروری اکوی سعدی و همین کتابی 1001 کلمه ضروری هم اکوی سعدی و اکوی شیرزاد با همکاری نوشتگی هستند. هم کتاب ها رو با ما تحفه کردن، ما خرسند هستیم و بسیار انسانی بزرگ هستند. این سبب ما انسان های بزرگ را دوست می‌داریم. مناسبت مردم امروز در کوچه با شما چگونه است؟ بسیار خوب است. اولا ملت تاجیک خودش صاحب آدمیت است. اصل تاجیک آدمیت بوده است. آدمیت را نشانم تاجیکی است. مثلا در راه ها، در کوچه ها، خیابان ها مردم سلام علیک میکند، استاد میگوید و من نام استادیه با نام دعای که خلق به دست آوردم. خلق زنده باشد، سلامت باشد، من فرزند خلق. امروز زیادتر در کوچه و جایهای جمعیتی شما رو با نام خودتون اسماعیل صدا میکنن یا با نام استاد؟ مرا بیشتر با نام استاد صدا میکنن. از اون اولین روزی که من به دوشنبه آمدم کلکی مردمم در فروغ صبح دانایی اشتراک میکردم، در آزمون‌های جمهوری اشتراک میکردم. از همون وقت همسایه ها و هم مردمی که در گیروی هم خانمون در دوشنبه زندگی میکردن کلکی معلم میگفتن و این همه آبرو و اعتباری که ما به دست آوردیم همه با دستگیری ها و هدایت های پیشوای معظم ملت است و در دانشگاه خواندنم کار آسان نیست. با دستگیری های همین ابرمرد اصیل ما به دانشگاه داخل شدیم و این معیوبی در دانشگاه خواندنم کار آسان نیست و همین مرد اصیل زنده باشن که همه دستگیری میکنن. در همان مرکز ملی تستی با داشتن 150 بال و خالی علاوگی که خودم در راه علم به دست آوردم با جواب دادن همین گونه به دانشگاه داخل شدیم. البته همین خودش یک دستگیری پیشوای معظم ملت است برای معیوب ها. شما در آزمون ها از دوره یعنی مکتب خوانی اشتراک میکردید؟ بله، از دوره مکتب خوانی در آزمون ها شرکت میکردیم. در یکون آزمون ها سزاوار جای نمایان گشتید؟ بله، در آزمون های شهری ولایتی سزاوار جای گشتگی هستیم. در دوره مکتب خوانی با شما چگونه مناسبت میکردن؟ در دوره مکتب خوانی مناسبت خوب داشتن. استادها همه با من مناسبت خوب میکردن. از همان خردی وقتی که مکتب میرفتم صنف 1 2 بودنم به استاد جریف محمد داوود که معلم اولین ما بودن گفتن که پدرم به فرزند شما اسماعیل جان آینده یک زبان شناس، یک خلاصه گفتن بسیار شعرخوانی اش همین در راه زبان بسیار خوب است. گفتن از این سبب امروز همون گفته استاد مثلا عملی شده ایستاده است. ما به استاد تشکر میگوییم. امروز میخواستیم برای تماشابینان عزیز ما یک شعر خوب قرائت میکرده. باشد. بینم ز سودای جهان سودای دل، سودای دل اقصای عالم باشدم، اقصای دل، اقصای دل این جای و آن جای جهان چون که دم آسوده نیست هر دم به درد آید مرا این جای دل آن جای دل. هر کس که با لب تشنگی لب بر لب یاری نبرد لب تشنه رفت از ساحل دریای دل، دریای دل. آن کس که هر دم می کند دعوای دل، دعوای دل باری اگر عاشق نبود ای وای دل، ای وای دل. ای یاری سر تا پای دل سر می نهم در پای تو تا گلفشان بینم تو را در پای دل، در پای دل.
имрӯза дар зери комментарияҳои шумо низ менависанд ки устода бераҳмуш, англисиро бераҳм, англисидона бераҳмуш. Мехостем бинем ки ҳамин калимаи бераҳмуш ба англисӣ чӣ мешавад? کلمه برهن با زبان انگلیسی میشه کریول. کریول برهن. آن کسی که انگلیسی را به برهمی میدونه میشه who knows English language with Creole. дар охир мехостем як шеъри хуби дигар барои тамошобинони мо қироат кунед. امروز کسی محرم اسراری کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مرد شتردار اویس قرنی نیست. هر شیشه گلرنگ حقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه مفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود نشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست، که مادر شدنی نیست. دوستان عزیز، این بود ثبت برنامه امروزه ما. مهمون امروزه برنامه ما بار دیگر یادآور میشیم که یکی از شخصانی که الکی در شبکه‌های اجتماعی در بین مردم محبوب گشته است اسماعیل حسین زاده. تشکر زیاد که دعوت ما را رد نکردید، به برنامه ما اشتراک کردید.